Pozdrav svima i dobrodošli na još jedno putovanje u svijet književnosti. Danas ćemo govoriti o romanu Gradimira Stojkovića Hajduk u Beogradu, u kojem glavni junak dolazi u Beograd i uklapa se u novu sredinu savlađujući mnoge prepreke. Ovo je najpoznatiji roman Gradimira Stojkovića. Gradimir Stojković je srpski književnik koji je stekao izuzetnu popularnost na prostorima bivše Jugoslavije kao prozni dječji pisac. Rođen je 3. marta 1947. godine u Mramorku, a djetinjstvo je proveo u porodici učitelja. Već od mladosti pokazao je talenat za pisanje, osvajajući prve nagrade za svoje pjesme i priče. U školi je nastavio da osvaja nagrade za književnost i učestvovao je u različitim konkursima. Nakon završetka osnovne škole seli se u Pančevo i upisuje se u tehničku školu, ali je njegova strast ka pisanju nastavila da se razvija. Postao je član Pančevačkog kulturno-umjetničkog društva Atelje mladi i počeo da objavljuje svoje prve pjesme i priče u lokalnim časopisima. Kasnije se upisuje na studije elektroenergetike u Beogradu, ali ih napušta kratko nakon toga. Onda se upisuje na Višu pedagošku školu i počinje karijeru kao nastavnik osnova tehnike u Beogradskoj osnovnoj školi Đura Daničić. Paralelno sa nastavničkim radom aktivno se bavi i dječjim filmom i organizuje kulturne aktivnosti za djecu. Stojkovićev književni rad obuhvata različite žanrove, uključujući romane za mlade, zbirke pjesama i pripovjedaka. Njegov roman Hajduk u Beogradu postao je jedna od najčitanijih knjiga za mlade, obilježivši ga kao izuzetno popularnog i uspješnog pisca. Dobio je brojne književne nagrade i postao član Srpskog književnog društva 2022. godine. Posle završetka nastavničke karijere, Stojković se aktivno angažovao na medijskom opismenjavanju nastavnika, a uz to i dalje održava književne susrete sa djecom širom regiona. Predstava Hajduk u Beogradu izvodi se u pozorištu Lutaka u Nišu od 2010. godine. Ukoliko želite da podržite rad ovog kanala, to možete učiniti vrlo jednostavno, tako što ćete lajkovati video kako biste pomogli da stigne do što većeg broja gledalaca. Na samom početku romana upoznajemo glavnog junaka, koji je došao na prvi čas u novu školu. Došao je sa sela, tako da je sve u gradu za njega novo i nepoznato. Razredna 8.5 ga je predstavila novim drugarima, koji su ga odmah dočekali zadirkivanjima i ismijavanjima kada su čuli njegovo ime. Zvao se Gligorije Pecikoza, a nadimak mu je bio Hajduk. Ono što mu je odmah privuklo pažnju jeste to da ovdje u svakoj klupi sjedi dječak sa djevojčicom, dok su u njegovoj školi dječaci isključivo sjedili sa dječacima, a djevojčice sa djevojčicama. Tada je upoznao Sanju Dragović, drugaricu iz klupe. Od nje je saznao da se svaki čas održava u posebnom kabinetu. I bio je zapanjen jer su učenici u njegovoj seoskoj školi bili u jednoj učionici, u kojoj su imali sve časove. Došlo je vrijeme za prvi čas. To je bila fizika. Nastavnik je bio strog, ali je Gligorije ubrzo shvatio da je lekciju koju je nastavnik predavao već učio kod svog starog nastavnika. Ubrzo je demonstrirao svoje znanje i nastavnik fizike je bio veoma zadovoljan, pa je Gligorije zaradio svoju prvu peticu. Sljedeći čas je bio srpski jezik. Pola časa je proveo odgovarajući na pitanja kako bi nastavnica utvrdila koliko novi učenik zna. Bila je zadovoljna, ali ga nije ocijenila, a ostali su uglavnom dobijali jedinice ili petice. Nije bilo sredine. Poslije srpskog došao je veliki odmor. Vlada Indijanac ga je pozvao iza škole gdje su se okupljali dječaci da puše. Ponudio je cigaretu Gligoriju, ali ovaj nije pušio. Tu mu reče da se ne petlja oko Sanje jer je ona njegova. Želeći da izbjegne sukobe, on pristade na to. Tu upozna još nekoliko dječaka, među kojima je zapamtio Himalaju i Petrovića. Oni ga pozvaše da sa njima igra košarku. Nije znao gdje da ostavi sat i košulju, pa se jedna djevojčica, Vesna, ponudi da mu ih pričuva dok on igra. Tu se dječaci malo zbližiš. Vidjeli su da je Novajlija bio odličan igrač. Zanijeli su se i svi su zakasnili na čas biologije koju im je predavala razrednica. Ona ih je kritikovala, ali blago, vidjevši da su se dječaci već sprijateljili. Sljedeći čas je otkrio nova iznenađenja za našeg glavnog junaka. Imali su fizičko, a on je tek tad saznao da je za ulazak u salu neophodna oprema. Pošto drugari pohvališe njegovu igru nastavniku, on napravi izuzetak i pusti ga u salu. Bio je zadovoljan onim što je vidio i prima ga u školsku ekipu. Nakon časa, Gligorije se istušira, sve vrijeme se čudeći kako u novoj školi imaju i tuševe u sali. Ipak Gligoriju nisu svi predmeti išli od ruke. Najviše se mučio sa njemačkim jezikom, koji nikako nije uspijevao da savlada. Ništa bolje nije bilo ni na likovnom, ali je nastavnica bila puna razumijevanja, pa se nekako snalazi. Na tehničkom se također muči,
ali je ubrzo postao nastavnikov potrčko i to mu je omogućilo da i tu muku skine sa vrata. Pred čas matematike Hajduk shvata da se svi plaše nastavnika, koji je kasnio 10 minuta, ali to nije bilo ništa neuobičajeno za njega. Čim je ušao u učionicu, prozvao je Gligorija i izveo ga pred tablu. Zadao mu je zadatak, ali je Hajduk to već radio u svojoj staroj školi. I brzo i lako ga je riješio. Nastavnik matematike nije odmah povjerovao da je Pecikoza znao sam da uradi, pa je tražio odakle je prepisao. Situacija je postala napeta kada se Gligorije nasmijao na nastavnikovo neobično ponašanje. Međutim, Vesna ga je spasila, pretvarajući se da joj nešto nije jasno, a nastavnik joj je strpljivo objašnjavao i tako je prošao gotovo cijeli čas. Naš glavni junak nije zaboravio svog najboljeg druga sa sela, Tomu. Čim je došao u Beograd, poslao mu je pismo i od tada su se redovno dopisivali. Upravo zbog jednog Tominog pisma upao je u prvu ozbiljniju nevolju. Bio je nestrpljiv da pročita novopristiglo pismo. Nije mogao da sačeka veliki odmor, pa je odlučio da ga pročita na času srpskog jezika. Nastavnica ga je vidjela i tada je započeo svađu sa njom. Pozvala je razrednicu koja je rekla da će sve riješiti na času odjeljenske zajednice. Većina učenika je stala na Hajdukovu stranu i većinski odlučiše da mu bude oprošteno, jer mu je to bila prva greška. Razrednica je bila zadovoljna njihovom odlukom. Poslije časa Vesna zamoli razrednicu da od sada sjedi sa Gligorijem. Hajduk saznaje da u Beograd dolazi košarkaška ekipa njegove stare škole, kako bi učestvovala na državnom takmičenju. Zamoli nastavnika fizičkog, Rođu, da i on pođe na turnir kako bi vidio stare drugare. Odlaze u slačionicu gdje nastavnik Rođa upoznaje Gligorijevog starog nastavnika Jocu Koša. Dok su njih dvojica razgovarali, Hajduk je uspio da progovori nekoliko rečenica sa svojim drugom Tomom, a onda je morao da izađe iz slačionice jer je ekipa morala da se pripremi za utakmicu. Poslije utakmice je zamolio svog starog nastavnika da Tomo noći kod njega narednih dana koliko traje turnir i ovaj pristade. Kada su došli Gligorijevoj kući, svi se obradovaše. Majka je odmah spremila ručak, a otac je tugo zapitkivao za poznanike iz sela. Dječaci su cijeli dan proveli u razgovoru koji je potrajao do kasno u noć. To je ostavilo traga na našem glavnom junaku, jer sutradan nikako nije uspijevao da prati nastavu, zato što je bio pospan i dekoncentrisan. Stalno je mislio na Tomu i drugare sa sela. Njegovu odsutnost je ubrzo primijetila i razrednica. Bila je ljuta na njega, ali kad joj je Vesna rekla šta je razlog takvom Hajdukovom ponašanju, odobrovoljila se. Poslije časa mu je rekla da će ga osloboditi sutrašnje nastave kako bi cijeli dan mogao da provede sa drugarom. Bio je oduševljen kako nagradom, tako i razrednicom koja se ponijela majčinski prema njemu. U sebi je obećao da joj to nikad neće zaboraviti. Za ručkom saopštava radosne novosti. Tamo što su završili, dolazi Vesna. Majka se malo zbunila jer nije očekivala gošću, pa se brzo dala na pospremanje stola. Ona kroz priču pomenu neke stare Gligorijeve simpatije i ovaj zbog toga planu i brecnu se na majku. Drugari ga prekoriše zbog toga, pa se Hajduk izvini zbog svog ponašanja, a potom odoše na turnir. Pošto su imali više od sat vremena prije početka Tomine utakmice, Vesna i Hajduk odoše u bioskop. Sve vrijeme su se držali za ruke i on shvata da se zaljubio. Nikako nije uspijevao da skupi hrabrosti i to kaže. Nije mu bilo važno što su njegovi drugari promijenili planove i što neće ručati zajedno. Ni to što je Tomo odlučio da ne dođe kod njega na ručak. Jedino što mu je bilo važno jeste Vesna. I samo je razmišljao kako da provede što više vremena sa njom. Svaki sekund mu je bio bitan. Prateći je kući pokušavao je da joj prizna svoje osjećanja, ali nije išlo. Sve dok ga Vesna u trenutku rastanka nije zagrlila i poljubila. Ta noć je bila besana za našeg zaljubljenog glavnog junaka. Sutradan mu Vesna predloži da ne idu u školu, nego da vrijeme provedu na Kalemegdanu. Hajduk pristade jer je imao slobodan dan koji mu je dala razrednica. A Vesna reče da će dobiti ljekarsko opravdanje praveći se da je bolesna. Bilo im je lijepo. Razgovarali su o školi i nastavnicima i tako se sjetiše i nastavnika matematike. Hajduk je kritikovao Vesnu što se onako ponaša prema njemu, ali se ona pravdala da to rade sve djevojčice. Nije mu to smetalo, ali nije htio dalje da joj prigovara kako ne bi pokvario ovaj predivni dan. Sljedeći čas odjeljenske zajednice donio je mnogo problema i razočaranja. Razrednica je saznala da su ovo dvoje bili u šetnji, iako je Gligoriju dala odsustvo kako bi bio sa drugarom, što znači da je slagao i tako iznevjerio njeno povjerenje. Hajduk je bio utučen jer je znao da ona to nije zaslužila, posebno ne od njega. Pokušavali su da se opravdaju, ali su i sami shvatali da su uradili nešto neoprostivo. Samo im nije bilo jasno kako je ona to saznala. Đole, koji je bio zaljubljen u Vesnu, ih je pratio i tako i sam izostao sa nastave. Gligorije je bio veoma ljut
ali se suzdržao znajući da je već nadrljao. Razredna reče da će obojica dobiti neopravdane izostanke, dok Vesnu ne može tako kazniti, jer ima ljekarsko opravdanje. Tu nije bio kraj problemima. Došao je čas matematike i imali su kontrolu. Vesna je opet šarmirala nastavnika koji joj je nešto objašnjavao dok su ostali koristili priliku da prepisuju. Hajduk je zovnuo nastavnika praveći se da mu nešto nije jasno i tako prekinuo tu neprijatnu scenu. Znao je da se mnogima zamjerio jer im je pokvario planove. Jedino je Cole, predsjednik odjeljenja, stao na njegovu stranu jer ni sam nije volio to što su djevojčice radile. Nevolja nikad ne dolazi sama, pa se na času srpskog ponovo posvađao sa nastavnicom koja nije željela da mu upiše peticu koju je pošteno zaslužio. A onda, kao šlag na tortu, dođe i jedinica iz biologije. Razrednica je bila šokirana što odličan učenik ništa ne zna. Na sljedećem času ga je opet prozvala i opet mu dala jedinicu. Ovoga puta kritikujući to što se nije potrudio da nauči ono što prošloga puta nije znao. Pozvala je da neko od roditelja dođe u školu. Pošto je otac radio 3. smjenu, pa je preko dana spavao, na razgovor je otišla majka. Kada je došla kući, ispričala je o svim Hajdukovim školskim nevoljama i sve vrijeme je oduševljeno pričala o razrednici koja je kritikovala njegovo ponašanje, ali je stala u odbranu kada je nastavnica srpskog počela da ga kritikuje. Otac mu nakon svega kaže kako očekuje da će se potruditi i da će zapamtiti da ne smije da bruka porodicu. I on čvrsto odluči da tako i bude. Otada je počeo redovno da uči biologiju, ali ne samo iz udžbenika, nego i iz enciklopedija, kako bi impresionirao razrednicu i popravio ocjenu. U to vrijeme se zasitio košarke i tražio je od nastavnika da ga isključi iz ekipe, što je ovaj nevoljno učinio, čudeći se takvoj odluci. Umjesto košarke upisao se na fotografsku sekciju i bio je oduševljen opremom koju su imali u školi, a najviše kvalitetnim fotoaparatom marke Jašika. Bližila se i Nova godina. Učenici su dekorisali fiskulturnu salu u kojoj je bila proslava, a njegov zadatak je bio da sve to fotografiše. Isprva je bio suzdržan i nije plesao, ali se na nagovor razrednice konačno opustio i bilo mu je lijepo. Proslava se završila u 10, pa je poslije toga društvo otišlo kod Vlade Indijanca u stan. U početku mu je bilo dosadno jer nikako nije uspijevao da započne razgovor sa nekim. Već se pripremao da pođe kući kada na žurku dođe i razrednica. Bio je iznenađen što je bila tako opuštena u razgovoru sa učenicima. Nikako mu nije išlo u glavu da je to ona ista žena koja ih je do juče grdila kada nešto pogriješe i koja im dijeli kečeve. Na njen prijedlog odoše do Vesne koja je imala zauške i nije dolazila u školu već neko vrijeme. Poslije toga ih Hajduk pozva kod sebe kući gdje ih njegovi roditelji lijepo sačekaše i nahraniše. Bila mu je to najbolja Nova godina u životu. Poslije slavlja došao je kraj polugodišta. Očev prijedlog da zimski raspust provedu na selu, Grigorije nevoljno prihvati praveći se da mu se ta ideja sviđa. Svi njegovi drugari sa sela otišli su na skijanje, tako da je vrijeme provodio sam, jedva čekajući da se raspust završi. Koliko zbog društva, toliko i zbog Vesne koja mu je nedostajala. Konačno su se vratili u Beograd i prvog dana u školi je ponovo vidio Vesnu. Sve mu je bilo potama. Opet je sjedio sa njom, ali ne zadugo. Na času srpskog jezika nastavnica primijeti da njih dvoje razgovaraju. I zbog toga premjesti Vesnu, tako da je Hajduk ostao sam u klupi. Nije znao šta bi od sebe. I da bi se odsvetio, nacrta nastavnicu i napisa Godzilla, a crtež posla da kruži po učionici. Smijeh je odao njegovu tajnu i ubrzo se crtež nađe u rukama nastavnice. Uzalud je pokušavala da sazna ko je autor. Svi su ćutali. U tom trenutku uđe razrednica sa nekom nepoznatom djevojčicom. Godzilla iskoristi trenutak i reče šta se upravo dogodilo. Razrednica je posumnjala da je to Hajdukovo djelo, ali ne reče ništa. Svima predstavi Robertu, novu učenicu, i reče joj da sjedne na upražnjeno mjesto pored Hajduka. Ne zaboravi da lajkuješ video i zapratiš kanal. Ukoliko su ti potrebne online konsultacije iz gramatike srpskog jezika ili iz književnosti, kontaktiraj me na društvenim mrežama da se dogovori. Roberta je pred nastavnicama bila umiljata, ali čim se čas završi, naruži dječake koji su ismijavali njeno neobično ime, a Grigoriju, koji se nadao da će opet sjediti sa Vesnom na ostalim časovima, odbrusi da joj ne pada na pamet da promijeni mjesto koje je odredila razrednica. Ubrzo Roberta postaje glavna u odjeljenju i miljenica svih nastavnika, ali ne zbog toga što im se ulagivala, nego zato što je zaista sve znala i tako se odvajala od ostalih. Jedino razrednica nije pokazivala svoju naklonost. Ponašala se prema Roberti kao prema svima. Pošto je Hajduk sjedio sa njom, imao je priliku da je često posmatra
i uvijek se pitao šta se nalazi u njenoj svesci iz matematike u koju je na svakom času bilježila sve što bi nastavnik rekao. Kako školski dani odmiču, Gligorijevo raspoloženje se mijenja. Iz neobjašnjivih razloga postao je ravnodušan prema svemu, čak i prema Vesni. Nije ga više zanimala ni košarka, ni fotografija. Učio je samo zbog ocjena. Tu promjenu je primijetila i razrednica, a i otac ga je pitao šta se sa njim događa, ali nije mogao da im odgovori iz prostog razloga što ni sam nije znao. Ipak novi događaji nisu dozvoljavali glavnom junaku da utone u kolotečinu. Bližio se 8. mart. Predloženo je da povodom toga razrednici kupe lančić na kome će biti isgravirano 8.5. Predsjednik odjeljenja, Cole, se žestoko usprotivio, podsjećajući sve da je razrednica bezbroj puta rekla kako ne želi nikakve poklone i da je cvijeće sasvim dovoljno. Roberta je bila uporna da bi trebalo kupiti nešto trajnije za dugo sjećanje. Kada je vidio da je većina na njenoj strani, Cole se povukao sa mjesta predsjednika i skoro jednoglasno izabraše Robertu. Razrednica je reagovala baš onako kako je Cole upozoravao. Bila je ljuta i razočarana što je nisu poslušali, a onda saznaje da je 8.5 dobio novu predsjednicu. To ju je šokiralo i razočaralo. Zbog takve reakcije Cole ponovo prihvata da bude predsjednik i niko se nije bunio, pa čak ni Roberta. Vesna je shvatila da više nije interesantna Hajduku i raskida sa njim, poslije čega ovaj počinje da se mota oko Roberte. Ubrzo je poziva da izađu i predložio je da odu u pozorište, na šta Roberta pristaje. Gligorije je čekao ispred Narodnog pozorišta sve do početka predstave, ali se nije pojavio. Ušao je sam, odgledao predstavu prvi put u životu i veoma mu se dopalo sve to. Sutradan je shvatio da ga je Roberta prevarila. Njeno društvo mu je dobacivalo zajedljive komentare, smijući mu se što ga je onako majstorski izradila. I Vlada Indijanac je bio među njima, ali se pokajao i sve priznao. A onda mu se izvinio i ostali su drugari. Od tada je Hajduk mislio samo na osvetu. Vrijeme je prolazilo, a ništa mu nije padalo na pamet. Onda je jednom slučajno, dok je bio sam u učionici, spazio onu svesku iz matematike koju je Roberta ljubomorno čuvala. Zavirio je u nju očekujući da će pronaći matematičke zadatke i formule. Međutim, sveska je bila puna ljubavnih poruka i pisama upućenih nastavniku matematike. Sada je znao da ima materijal za osvetu. Iskinuo je 2 lista i vratio svesku na mjesto. Pošto su se Gligorije i Roberta kvalifikovali na republičko takmičenje iz matematike, nastavnik ih je spremao poslije nastave. Hajduk je iskoristio izgovor da ranije napusti čas, ostavljajući među nastavnikove papire ono Robertino pismo. Kada ga je ovaj konačno pronašao, nastao je urnebes kojem su prisustvovali i drugari iz razreda, jer ih je Gligorije obavijestio o onome što će uraditi. Osveta je bila uspješna, iako se sutradan Roberta pravila kao da se ništa nije dogodilo. Ali je upozorila Gligorija da će poslije škole imati jedan neprijatan susret. Pred školom ga je čekao neki momak koji je pokušao da istuče Hajduka, ali je bilo obrnuto. Svi su stali na njegovu stranu, pa čak i Vesna koja ga je sve vrijeme od raskida ignorisala. Tako se 8.5 ponovo ujedinio. Iako je Vesna pomogla Hajduku, to ne znači da mu je oprostila. Opet ga je ignorisala, pa je naš junak opet postao bezvoljan. Popustio je u školi, a i kod kuće su počele svađe zbog požara koji je umalo izazvao kada je zaboravio šerpu na uključenom šporetu. Otac je prigovarao majci što nije bolje vaspitala sina, a ona njemu zato što radi 3. smjenu i nikad ga nema kod kuće. Taman kad je izgledalo da ne može biti gore, stvar pogoršava roditeljski sastanak na koji je otišao otac. Kad se vratio, bio je ljut zbog loših ocjena koje je Gligorije dobio u posljednje vrijeme. Gligorije pokušava da ga uvjeri kako to nije ništa i da se sve može lako popraviti. Ali to još više iznervira oca koji ga ošamari. Hajduk ode u svoju sobu ljut zbog svega što se desilo. A onda u sobu dolazi i majka, objašnjavajući mu da on nije kriv ni za što, da su pogriješili što su se doselili u Beograd zbog novca. Ocu je žao što ga je udario i neće više raditi 3. smjenu kako bi mogao da provodi više vremena sa sinom. Primijetila je ona da se Hajduk već neko vrijeme čudno ponaša. Znala je i zašto je to tako i da su djevojčice glavni uzrok njegovih problema. Bio je zapanjen koliko je majka dobro poznavala cijelu situaciju u kojoj se našao. Nakon razgovora Gligoriju se vraća volja za učenjem i stvari u školi se popravljaju. Približavao se kraj školske godine i ono što su svi sa nestrpljenjem očekivali. Ekskurzije. Kao i svake godine išlo se na tjentište. Bilo je onih koji iz opravdanih razloga nisu mogli da idu, ali se Roberta izdvajala. Ona je kao razlog navela to što je u svojoj staroj školi već išla na tjentište, a često tuda prolazi kada ide sa roditeljima na more.
Razrednica je prekorila objašnjavajući da se na ekskurziju ne ide zbog destinacije, nego zbog druženja i da bi se produbilo prijateljstvo. Roberti je bilo neprijatno zbog kritika i već sutradan je saopštila da se predomislila i da će poći. Putovanje do tamo je proteklo u veselju i pjesmi i nije bilo nikakvih incidenata. Kada su stigli na tjentište, smjestili su se i družili. Večer su proveli u diskoteci, ali se ta gužva nije svidjela našem glavnom junaku, pa je prije svih otišao na spavanje. Probudili su ga drugari i rekli mu da pođe sa njima. Nije znao kuda ga vode. Shvatio je tek kada su stigli pred Vesninu sobu. Njoj je rođendan, pa su došli na žurku. Nije htio da uđe, ali ga je Cole nagovorio. Ušao je i tamo je zatekao slavljenicu u Krampusovom društvu. Plesali su. Bio je ljubomoran, ali je smogao snage da priđe Vesni. Pokušao je da ostane smiren. Međutim, to mu nije pošlo za ruku. Poslije nekoliko riječi, dva dječaka su već bila napolju i započeli su tuču koju je prekinula izbezumljena razrednica. Vesna je stala u Hajdukovu odbranu govoreći da je ona kriva za sve. Zbog toga im je oprošteno i njih dvoje se konačno pomiriše. Posljednji dan ekskurzije su proveli sami u šumi gdje su pobjegli od svih. Ljubili su se i sunčali, pa su potpuno zaboravili na vrijeme. Kada su shvatili da kasni, potrčali su nazad, ali nije bilo lako pronaći put. Na sve to poče i snažan pljusak, pa su bili mokri do gole kože. Kada su stigli do hotela, svi su bili u autobusima i čekali su ih već sat vremena. Naravno da ih je razrednica opet izgrdila, a onda su krenuli nazad za Beograd. Po povratku im je ostalo još samo nedjelju dana do kraja školske godine i završetka osnovne škole. Hajduk sa sjetom posmatra mlađe učenike koji će od septembra zauzeti njihovo mjesto. Posljednji dan su proslavljali cijepanjem knjiga i razbacivanjem listova po učionici, sve dok direktor nije uletio, iskrdio ih i naredio da sve pokupe. Himalaja je došao na ideju da papire pobacaju kroz prozor, zbog čega ih je izgrdio i direktor i nastavnik matematike, a kasnije i razrednica. Hajduk se pribojavao ocjene izvladanja jer mu je zbog incidenta na ekskurziji razrednica rekla da će mu izvladanja zaključiti jedinicu. To nije bio kraj brigama. Roditeljima je stigao telegram iz sela u kojem je stajalo da se baba udaje. Bili su izbezumljeni neočekivanim vijestima i već je sutradan tata otputovao u zavičaj da sazna o čemu se radi. Istog dana kod njih je došla baba vodeći Jovišu, Hajdukovog drugara koji planira da se upiše u srednju školu u Beogradu. Do čitave zbrke je došlo tako što je Gligorijev stric pijan diktirao telegram o udaji kćerke Bobe, ali je greškom, umjesto Boba se udaje, pisalo baba se udaje. Cijela ta zbrka malo je skrenula Hajdukove misli od brige za ocjenom izvladanja. Došao je posljednji dan kada će 8.5 biti na okupu. Podjela svjedočanstava. Tek tada je saznao da ga je razrednica samo plašila i da mu je ipak zaključila primjerno vladanje. Nakon podjele svjedočanstava razrednica je održala dirljiv govor. Svi prisutni su plakali, a onda su se oprostili od svoje razrednice i osnovne škole. Vesna je sutradan otišla sa roditeljima na ljetovanje u Grčku, iako se nadala da će poći sa Hajdukom na radnu akciju. Obećali su da će se redovno dopisivati i da će stalno misliti jedno na drugo. Tako se ova topla priča o odrastanju i sazrijevanju završava. Nadam se da vam se dopala. Ne zaboravite da lajkujete video i zapratite kanal. Glavni junak je duhovit, iskren i snalažljiv dječak koji dolazi u Beograd iz malog mjesta. On je pristojan i pomalo buntovan. Kroz njegovu priču učimo o prilagođavanju i sazrijevanju. Hajduk se susreće sa raznim mladim ljudima u Beogradu, a među njima pronalazi prijatelje i suparnike. Razvija prijateljstva, uči se solidarnosti i odanosti. Roditelji, profesori i drugi odrasli u romanu često su prikazani iz Hajdukove perspektive. Ponekad djeluju nerazumljivo, ponekad strogo, ali i oni doprinose njegovom odrastanju. Stojković koristi jednostavan i pristupačan jezik bogat humorom i razgovornim izrazima. Likovi govore prirodno i u skladu sa uzrastom i društvenim okruženjem. Autor često koristi ironiju i duhovite opaske kako bi ilustrovao situacije u kojima se Hajduk nalazi. Ovaj stil čini roman dinamičnim i lakim za čitanje, naročito za mlade. Hvala što ste ostali do kraja i ne zaboravite da podržite rad kanala tako što ćete lajkovati video. Nadam se da ste uživali dok ste čitali o dogodovštinama Gligorija Pecikoze i njegovih drugara. Do idućeg viđenja, pozdrav!